tua. Enda Ngor jabu kempu kami Ica. Kampe sehat-sehat dua naraskela. Bagai peres kakak si buru ginting. Jadi kundari tujukan kami membantu Ica. Selamat menempuh hidup baru nakku. Ulah kamu merubat-rubat adi banci. Bagai. Sehat kam, jumpa rezeki, Tuhan tetap sukut tengah zabundu. Bujur. Margana ibas jam kerboneda bujur ni taman Tuhan ibas maranak kita dengan muncul juah laku kurang kaipai. Anak buru kami tidak kami pajak cindar jenda impal kami rasmi kami berginting malam kal ati kami impal ning kami kalbus berumindu piga-piga kam sumirgana buat berubangunai ning kami sanggap kam perjabukan anak dua ibu mereka mempal panjang umur turang kami bersembiring ras bibi berginting bertamar malam ning kami sehat kam bertambah-tambah rezeki dukrina anak buru kami sungai mergana sada jenda ning kami dik agap kekurangan tapi min kami impal ndaping rana kami tugun sekali berberai bicara dengan bengkilakan daya di kami banyak kami kapajak berbangun ning kami mogok kali kami impal tak meriah kami kurna tapi bagem ngarap-ngarap pertinin bengkila tenang mulih nari sehat kam krina kami kirim kali manusia sehat lah kurang kaipai dan bagai impal persadalah hari Hindu tidak kam lah pengurun man bibi si buru ginting berbangun ning kami gelah hia pe malam antena panjang umur impal kami pe labu buluh gedang rana kata kami nak ketambahan bujur ramah juah kita grina kempu adibas jupa kam rastarigan merganai ai metenget kam sabda nulit ya bual tarigan nina bual tarigan ai sila tuhu petuhu akap kala bagai maka metenget kam la aku gedang rana berberai badi gendek saja ngenca sadat depan sadat PR kempu indah PR na adidat nukari kuberikan kam 10.000 laku gedang ngerana tapi adilah karidat nu ai ladat tapi likapi peguari nang godat aku sindai mamani du ngalo du ngakang manggo tanu gendek saja naik apa kita sesudah turun jadi menyesal saja ngenca coba jawab pelajaran anak sekolah ngai bahasa kunari bas arah syai krina kari renung kendu ras arti kendu malam mate kami bas sadana arih hindu dua ana iting dua pe tambah umurna bagai sitik laku gedang ran anakku manggau kam dari kami krina bujur meras meriah kalau ukur kami ija idah kami tampak kam kerina pulung kam anak buru menteri kami sinulinga mergana jadi kami tetap bertoto man Tuhan maka jabu kempu indah pepagi tetap Tuhan singarak-ngaraksa maka ialah simreken tuah radungken sangap bagai pekam beberi kami badi ras beberi kami buru sembiring kamper sangap na jedenari kulbe warienda maka ija pagir tanah pe kami bajika kamre jadi aina menca toto kami maka kampe tulang kami beruginting resehat na kamka jadi penggurun kami Jai bas kepulungan tenda kami pe kerina meriah ukur kita kan kempu tengah-tengah jabundu anakku beberapa mamina jabukun bana meriah kalau ukur kami kerina kalimbu bundu maka toto kami gelah sangat mencari tarigan mergana ras berusinulingga kampe bagaikan anakku beberapa mina dua anak kam sehat kam pejabukun kempu kami
mujuah-juah kam men kuda dalan kami naku agenda mengenca bas kami nari meriah kelukur kami bujur ukur kami ginting mergana munte karena perjabun kempu sinulingga mergana ras bersembiring megah kalakak kami saja naku ngopuas kam magiken sora kalimbubu arah kami memandu bagai arah kam sinuka tarigan mergana pakaindo pedah kalimbubu si tuhunan aku tambah na ke arbi kam go pasu-pasu jenari kaya dengan ini aku katakan ke tengah meriah kalukur kami rasanap ndu bagai pespo berindu kata kaya naring ingin sandi katakan maka ngapayaw ke tengah masuk kam ngarak-ngarak petindindu rasili sembiring mergana lah cawir kal perjabun kempundu enggak bagaim katang kuenda dibatasi masuk-masuk Rana menkam impal kami sinulingga mergana bagai pe turang kami si bro sembiring adirikut kata tenah doman bangku aku impal payonge kalimbubu singalau berai-berai tapi uga maka sekali genda impal kuah cinder alah tegun puangah atenukari arkiteken kalimbubundu anak bro kami milala mergana maka aku pajak cinder arahenda jadi si rubat-rubat kelengi bekas ndulati jadi aluarah siai maka bancika kami terulih-ulih hindu kalimbubundu bagai pe terus ku puang kalimbubundu jadi menbandu pekam impal kami sukut karo mergana khususna sinulingga mergana sehat-sehat kam katengah ras turang kami si bro sembiring ibas pejabukan beberapa kami bagai pe man bibi si bro ginting sehat-sehat kam bibi turang ibas perjabun kempondo anak sintua jadi aku gelatutu humin tridah sinas lasi terang menbadu bekas penjujur di bata arah kai sini cidahkan kita bersyukur tas skala itu jamur indah ibas pesta indah berpengharapan kalau kami krina maka kita bunuh banci mintri dah sinyal sasi terang rekutkan penampat di bata sebab situ nakal isialo kendu ibas kami gereja arah panditanta kemahan Tuhan bagai pedage aku selaku di bulang labo buluh ngarana labo buluh rukur rasa ada pengejaban yang saya kuharapkan Nina Rasul Paulus, senina lapar nak akur pengakap maka musuh buat tujuan. Tapi saat subahan Rasul Paulus, siara pudiku kutundalkan, siara lebih kuayaki. Emu pendido ida tersenari, kai harus kubahan ibas geluhku, ibas geluh jabungku. Enemu kata ini sikorapkan. Tidak arah kam kembu sinjab kembana singgung alakan pasu-pasu singgung alakan pasu-pasu idur di batanari pengharapan kami lagi terpujilah kam arah kai si baca teridah bekas arihndu bekas pembahanandu kam dua anak kempu kami bagai pemalam meteta beri kami abadi ras kempu kata uli Gratuituhu arah dari nepe terpuji Tuhan setengah-tengah geluhda sangat membantai jujur ke dibata
Sebarang kata si ditaskan aku, lebih tak kurang. Mukuri sa ugama katang-tang ugama kapayo. Enang ikaw sa nari. Bujur. Sembiring. Teringat aku uga kami puang kaling bubundu. Ibas tahun silewat kerja kam erjabu beberi kami heri karo sekali di Medan. Ningku man bengkila sembiring mergana silo cimba sisi kuanalu. Ibas wari-wari sirhenda bengkila perlu kokap kita sejarah jarang sebab tangkas ngidah du bengkila melalakal simen pekenan ibas lakon dahin perjabun beberi kami karo sekali ningku. Tapi ikutkan perjumpaan tak sendah ibas perjabun beberi kami dah. Ikijapkan kami maka tuhu-tuhu pasu-pasu Tuhan kata kami berenda. Idah kami sendiri silih kami sinulingga mergana restoran kami bursembiring pe. Ibas ngelitkan ngerencanakan dahin nenda lalap ngeras pesukutan ras anak buru kami sebering mergana. Ibas perjabun dunakku. Ibas kriah nukur kami. Nini bulangdu, mamandu, mamindu. Lah saja ibas ndungi perdatan du bas wari sendah. Tuhu-tuhu malam bate kami ni kami dari kita kenterbih pe. Ngeluben ia lo kendu pemasu-masun idur di batanari. Totoros pengarapan kami. Di bata si masu-masu jabundu. Di bata si perhken bagi surah-suradu. Jumpa kam anak dilaki, anak diberu. Resada tetap arindu. Ibas si muhulie. Gelah nabanci simpar pasu-pasu Tuhan. Sangap kami ibas jabukan bana. Bagi pisilih kami senulingga mergana restoran kami buru sembiring. Endam sada kesengapan sini cidahkan di bata ku tengah-tengah jabundu silih. Gezap kelahenda. Jadah ngarap kami puang kali bubundu pe. Di bata si masu-masu jabundu. Gelah sehat kami silih kami restoran kami. Gelah lalap lit gegeh ndu. Guna babai didik beberi kami silang ngerjabu di tengah-tengah jabundu. Lagedang kata kami indah. Endam si banci tersahkan kami. Bujur ras menjuah-juah kita kerina. Ngap kam pejabukan kempu kami nak ku dua anak kamar sabadi sehat kam janah man kakas berginting pai sehat nak kam ka. Jadi bas pak sain dan nakku Ica dua anak kamras kempu kami si sopan tarigan mergana mulai di pagi nari nakku ngomlala kata pedah ia lau kendu nakku. Jadi mungkin ibas warisi sendah labu terterima andu. Kami nini biringdu isukan alunari lah bagi si ikatakan sangkap nguluh tenda nai bas pagi-pagi nari terus sukara meneda kami lain kah daripada yang lain nakku. Nah, jadi ning kami janah nggopen di iblaskan kerina sangkap nguluh ta maka jabundu jadi si jabu si ipasu-pasu Tuhan. Janah di ning kami nini biringdu ibas kam mantek ijabu simbaru nakku kempun ini biringna ipakai nulah 4 nakku kair tina biring dumin si pertama lebay oh Tuhan si pertama kedua otak otot ongkos sabku japi kita nakku adilah melalui oh Tuhan lada urak jadi si kedua kan kujape kita harus lihat ongkos ta. Ay maka pergunakan otot. Otak harus pergunakan nakku. Ay maka kami lain kata-kata kami ning kami. Kami bersembiring labo memang beluh, tapi lape beluh ban kami kata-kata kami lain. Ay maka nakku retenah kami nini biringdu terlebih keluarga antas intermedan rai harus lihat ongkos nakku. Kami pendinin udah, lalu balik sen kami maka kami kerjain dah harus. Bagaimana? Maka dua anak kam pasang otak, pasang otot. Jadi oh Tuhan, maka engkau terdalankan ibas rumah tangga anakku. Indung engkau betua mam, begini kundai. Kami O2, labu oksigen, O2 nih koi. Kami ini indung penghibur naring. Oh dak ken ke naturang ni naring.
Ulah kari O2 ning kami akan duka kari perlu kari oksigen lang nakku. Ay maka bujur Tuhan si masu-masu man banta pikirin na si pulong di bata si masu-masu bujur. Jadi basienda belas kami mungkin idahdu man kam abang reskaka ibas dahin tenda enterem kalimbu bunta sangkep geluhta sireh guna naksiken ras mereka totor pasu-pasu ibas perjabun anakta. Jadi si enda kerina enda labo bekas tabeluh tapi kita kan ibas pemasu-masun di batanari maka banci bagai kerina teremna kalimbu bunta tampak ya kerina pulung bagai pesembuyak seninanta subuh si ikuta lo cimbenda bagai pe isinganari. Jadi basi enda kerina man bandu enda kupudiwari jadi pelajaran man banta. Kerina kerehen kalimbu bunta enda pagi kita kangulihkan sa ibas wari-wari sirhenda. Jadi bas selama enda entah ngogi akan menjingkat ndahi kalimbu bunta adining kami kupudiwari itambahin dulah karena kini jingkat tendu. Terlebih-lebih kalimbu bunta ginting mergana si ikuta singa bagai pesi lo cimbenda tetaplah pengarang-arang andu iya sebab bibi enggo metua iya. Lanai boy yang asup ngulih-ngulihi kalimbu bunta iya jadi penggurun tanari ngenca. Ya bagi sini surah kita jumpa anak di laki jumpa anak di beru. Kampe abang res kakak tetap sehat-sehat mejuah-juah. Bibi pecawir metua iya. Endam pengarapan janah pertoton kami. Ibas kerina kekurangan kami agi-agindu. Entah ija ka andundai kekurangan perbahanan kami enda ulah tama sangkut-sangkut ukur. Ibas sekerina nangkutkan kini tuahan kini sangapan mansir jabu. Di bata gelah kita tetap sehat-sehat. Jenda pe tujukan kami lebih man anak kami sinjabukun bana. Kelengi jabu undunaku entah dijagi akan pagi tading ulah kam lupa ngikuti perpulungan entah kumerian entah kumamre gelah dame jabundu artoto kita gelah jumpa bagi sini harapkan kita jenda kape katang kami encang godung lampu maka beras raskudin perdakanan maka nakrina alat dapur makan nang banci buandu manuk. Iya, kurang terem ka anak beru tarikan margana. Melala siman bagi sindaika siban naturenna. Perpulungan si kelengi Tuhan, perpulungan si meriah ukur. Sentabi dengan Muhammad man bandu krina kam kalimbubu kami simpat merga. Laka tadingan puang kalimbubu kami silima merga. Malam dengan meriah kaliakap kami kalimbubu kami. Ijaidah kami tampak kam kerinareh. Ibas kata tenah sinisahkan kami man bandu. Maka ijagi akap ndu kurang lebih na. Ibas pengalo-ngalo kami karena kerehendu subuk pe ibas penenahkan kami du be nang dangi kam kerina tapi malam kalate kami kalimbubu kami la kepeken icidahkan du wis kami merigat petunggung du kal kepeken kami metunggung kami kalimbubu kami adi tumpak-tumpak du maka ibas paksa enda bicara-bicara kalau ngukur kami adi rumah dengan mindai bapa karo mergana entah meriah kalau ngemindai ukurna rah-riahna kalau ngemindai asa sadenda pengalo-ngalo kami kam krina kalimbubu kami bagai kalate kami bapa karo mergana bapa sembiring mergana nandai berukinting ngorjabu kepundu parang anak sintua bapa nandai kata kain iku belaskan man kalimbubu kami bagai peras puang kalimbubu bapa karo mergana
bagaimana ku uga beluhdu bagai karibahan beluh-beluhi baskamlah beluhe bagai barang nindu bapa sembiring merganan nandai peruginting pala-pala ya anakku bagai kuagap nindu bapa karo mergana bagai makapayo ibas warienda nakku kurang ngamin itatap mamandoi perpulung ando bagai nindu apa nandai tapi bagai makapayo bapa nandai turang mama mami amin na bagai kia kepulungan kami karena nak berundu ulah kal tama-tama sangkut ukurundu nambahi sangap ras rezekilah pepagi nang dangi kempundu bebereindu sinjabukan bana kami pe retoto kami gelah kampe tetap menjuah-juah kerina sehat-sehat kam kerina cawir metua jadi penggurun kami sekali nari ku katakan man bandu ibas kekurangan kami mindo maaf kami man bandu turang minum kami ya dahin tenda dahin meriah-meriah lah dahin ngandung turangnya menggau kerikan turangnya anjar ya ijagi akap untuk kekurangan kami lakal arah karus kami bapa nandai turang mama mami ibas pudi-pudi warienda ajarindu kami lah kami kisat lah kami nembeh ia jarindu kalimbubu kami maka bujur ibas krina kata tenah singwe sah kendu nang dangi kempundu bebereindu bagem nakku berukaro dua anak kam ras beberei kami tarigan mergana idah ndu nakku kepulungan kerina sangkap geluhta sienda kerina nakku gejapkan kami kal ras bapandu labor kita-kitakan beluh kami tapi nakku kita-kitakan kekelengan sangkap geluh tenda kerina mekuah dengan keleng kepekal atena kita kerina nakku gel-gel nari seh paksa enda pe lalit urak atena keleng maka ibas kam unggor jabu nakku sienda pagi harus kam erlajar uga kin erbahan si mehuli nang dangis sangkap geluhta adilit pagi tenah sembuyak ndu kami kalimbu bundu puangdu anak berundu nakku pagi harus idahindu ka kerina jadi gelah banci idahindu nakku kai pe pagi dahindu nakku beberei kami kelengi dahindu kelengi ulindun cari gelah ngasup kam pagi niar-niar kerina sangkap geluhta jadi bagai kalimbubu kami labo gedang ngaku rebelas perban bagai-bagai nang ngenca kini beluhanku sekali nari ku katakan bujur ras mejuah-juah kam kerina cawir kam kerina metua man penggurun kami bujur landak kita kali bubu makula kandung alah landak kita kali bubu
nimai benwari berngipe mata la tunduk nimai terangna ben pewarie dabu ku gelapna lanai ku gejau terlola-lola kala kurusuh di tengah Jumat engkau belangen bekas kukunduk asa ngencawan kui ngekel kamrusuh tenang hatiku kena oh bapangku kerja kempung mundu bapa engkau sepuduna pulung gerina sangkep geluh tan baswari endang ugang ini hingku bapa berbelas man kali bubunta lah ketadingan rat puang kali bubunta oh bapangku maka magem kali bubu kami ras puang kali bubu kami lah ketadingan sembuyak rasenina bagai pe anak baru kami tahukah gia sekali pendalinkan kami ulas sangkut dukurnu Iya, sangat salikin kami kari gedang eda, kam lebih kali buka kami singa lo berai nahkan kadodu, hai maka putindu ka kampuang kami singa lau perkempun, hai maka teruskan kakari kubas singa lo berbit, salihkan gedang ka pengwal, pan lagu na oda-oda.
Iya, bakas bandek lu Krina kamu karo berkana. Bakas bandek lu. Iya, anak berutarikan, tersikap kamu arapu di pengantin. Anak berutarikan dan sikap kamu arapu di pengantin. Jakam dai berutarikan, tersikap kamu arapu di pengantin. Iya, beruka rodai, piga-piga kamar pudi kali bubuntai kelah biskawat duka kado kali bunta siman kali bunta karo mergana. Iya beruka rau rapat kutenda nande siska. Ay keluk bara harus sibak dulu dekai. Keluk baru sih. Lo kerela tengdu. Iya, Krina kap karo berkana. Asak kali bubuta. Asak. Iya, ulas tarik tadi ngasak. Loba.
bakal kepuas kam krina kalibu kami ras buang kami. Atur posisi, atur posisi. Atur posisi krina kam kalibu kami ras buang kami. Ya, aku dulu kam kerina kam buang kami. Karena tupung ulang aku dulu kali bunte gelang ulah karya keke cider. Ya, apakah kam kerina permen pak paleminan gelah mis sampung kami anak merudu. Mergana kami melala kekurangan kami bas kerja indah. Soalnya pudi warende kita siman nazar-nazaran doana. Mageng pedah du parpan lau sada pende nen kami kampar gua parpandu nandangi kam bagai pe teh rasmanina menanabu si nen kami sada persada solna kam bagai badi adi endang gorzabu permen kami enda kampe tetap lalap sehat jadanare terus kupudi murah-murah rezeki du jadanare terus kupudi ak pesi barem ngerana bojor ras majuah-juah tambahi kera man bandu impal kami bagai perestoranku sehat kam pejabukan permen kami bagai peman bandu permen kami ras anak kami sangap kam jabukan bana sesura-suranta bagai mekokap niku sitik bujur ras mejuah-juah man banta krina pertama-tama lebih bujur nih teman di bata impal kita ikan dari naripi tetap kami ibas kita ngelaksanakan dahin dungi adat karena dahin anak kami permen kami dalam naulu mahuli tambah sing kami mankam impal kami rasturangku jadi nari kupudi kami pe anak berundu tambah-tambah kesehatan tambah-tambah rezeki man bandu entah jenari man anak kami bagai peras permen kami meriah ukur kami anakku ngokam mereh kujabu sinulingga mergana ngoka tambah teman kami indungi dahin kalbubu kami bagai hati kami nakku makanya ulalin relete indu arjumpakan kami pagi teman dur dahin indungi dahin kalbubu teh nakku jadi jenda nari kami retoto makana jabundu ipasu-pasu Tuhan jumpa kam anak di laki jumpa anak di beru jumpa rezeki sini impar endam sekerajangan du kami pela gedang rana bujur ras mejuh-juah bandu protokol kami rebelas man bandu eda kami ras turang kami krina ija meriah kalau ukur kami ibas kinir sadandu tetap dengar kami ikut pulung krina seh kerabun warienda guna naksikan karena perjabun anak kami ras permen kami sangat kami ibas pejabukan anak kami ras permen kami eda turang Bapak jenari man bandu permen kami ras anak kami sangat kami ibas jabundu jumpa rezeki adi enggo kam lebih ipasu-pasu maka anak kami sedilaki enggo jadi mamre permen kami enggo jadi moria maka ijapa pipek kam ringan maka ikutin dulah perpulungan mamre bagai pe moria ras perpulungan jabu-jabu dibatalah tetap ban jadi si kerajangan do janah dibatalah tetap jadi sukut di tengah-tengah jabundu anak berundu sehat ras mejuah-juah kam duana permen kami badi di bata si mereka pasu-pasu ke tengah jabundu sehat kam simpar rezeki mereka naman bandu jadi ning kami peman kempu kami ija nakku nggo melalandai sir belas mulai ndai suari narindai senda krina pagi nakku dining kami ula bagi kendu saja tapi dalam kendulah pagi ku tengah-tengah jabundu alu bagai pagi nakku tu ras percaya kami krina
bibindu bagai pebengkilandu jabundu pagi jabu kalak sir kemalangan mandi bata janah ning kami stinari jenda empindon kami bibindu krina kayuhkenlah pagi perahu rumah tanggandu alu kepentaran nakku ula pagi alu gegeh bandu ndalankan perjabundu kepentaran lah pagi bandu ndalankan perjabundu maka di bata pagi tetap sing masuk-masuk ke tengah-tengah jabundu damai sejahtera jabundu langgeng perjabundu jendanari terus kulubenda bagenda mening kami man bandu alu bagai pagi banci kam pagi sekeleng-kelengan kelengi orang tua pekepar maka ngo banci kam sekeleng-kelengan jadi kami pe pagi anak berundu banci kelengindu ni kami man permen kami rasa anak kami situ huna di Brusinulingge mising keredat ndo labo mesra iya dan dulu laba jungguti laba getuk bagai saja adi getuk lu bagai teh nu banci arah rumah teh kam lebih teh bapak si getuk permen dunda ini nu pagi mengonak maka ras kita getuk sa mengau aku besi bareng ngerana bocor doa di dong nande nande karo murah hatiku lampas belin lampas gedang lupa batuk ngayakan gedangna lupa ngindet ngayakan belina nande karo murah hatiku dinggombalin pagi jumpa rasimpana bagai ning kami ndu beres bengkilandu teman bibina siate kami ndu maingan kami hari-hari ingan kuragane-gane nande karau ingan ko metuala surung arau uganing kundai bari kambas warisi sandang gotading bibi aku nggak tumbuk rasa nagdu tarigan mergana pebaling rasa nando semiring mergana nindu teman maka bagem turang bagem nandendangku sangap kam pejabukan permen kami panjang perjabun permen kami sangat mencari jumpa mata wairas bulan lit kata kuan nande karo bila tenggalan lagi gina lagi ya adila kakak lagi ya agine lagi hari aku menggit kam pagir sadar impal dunaku janji bagi anda sekali pengarak-ngarak kami mulai mungkin si bentuk dah hineda setuhunai kali bubu belala kalau kekurangan si bahan kami tapi adalah bumi ikaruskan kami saja ngenca bagai ngenca beluh kami maka ulah sangkut-sangkut ukurndo sangkut pe pagi ukurndo krina nangkut kon kini tuah kini sangapan lah manfaat krina ijen hari man kam silih kami ras turangku kami ijabas kam pejabukan permen kami maka tambah-tambahlah pagi kesehatan do cawir kametua tetaplah arsada pagi arista antara kam kalimbu buras kami anak beru jenari peman kam permen kami ras anak kami niku sekali terigan mergana nang masyarakat ngekuakap anak niku man kam terigan mergana
ketika aku kemputarigan pitu kesusuran gundari dengan kam kari erbah paman bangku naku. Hai maka ersadalah pagi hari itu tetap beras permenena adi itu berusilinggai tami-tami indulah pagi adi nami-nami labu ya belum susah meriah entah mesra sehat entah pesakit ku kelengi kam nindu asalnya saja pagi-pagi kendo tetap pagi ersada hari itu aku pelabu ngarana si barem ujur anak buruh kami sekeliling kami mulai kin sangai bentuk dahinenda bengkila impal bagai PBB kami restoran kami beberi kami anak kami ngejap kami lebih-lebih karo mergana ras nande kemerahan melalang kekurangan kami dan yang kami kerina anak buruh kami tapi sadai lai belin kendo iba sekpak senda kami tetap numpak kami bagem kami karo mergana ibas pejabukun anak senina kami emakaning kami membantu anak buruh kami tetap bersadari numpak kami ulah kami si panjang punjutan bagenda mening kami melalakal busur katakan kami membantu zanah dibata simbalas perbahan nu simuhuli nang nangi kami gelah halu bagi kampe tetap sehat berjuak-juak ipas-pasu di bata kampe deher kena rezeki indu bagenda mening kami bocor si baren kulit cimbeda maka mereka sebejilena aku buka roda lah tu tak kaya dewa pindon dah ya berkat kabla kay uru karoy asak kadodo pengantin si tabu